Roka popan me Uganda long dia bon pero. Oyero telagi, otelo trinchuru. Duan peda onina nina ba. Pompeda olina lina ba. Peda onina nina ba. Pero ba chale wado une me lawa. Karo romilangi me yero wonya chenye. Doctor engineer Moses my kodo. Arangada katete katwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my kodo. Arangada kabebe ratwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my kodo. Arangada kakwiri atwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my kodo. Arangada kakiti atwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my kodo. Langi we bedo liali ai pero wa bebe konyo wa ba. Romo ne una tela twero konyo wala. Bedo koka koka pero wa bebe konyo wa ba. Romo ne una tela twero chungi wala. Bedo nina pero wa bebe konyo wa ba. Romo ne una tela para pingo la. Bedo jema kwa chon bebe konyo wa ba. Romo ne una tela para pingo la. Tela wa bino ko Nyaci wa Odongo kuna tela do bino ma Nyaci wa my kodo. Tela wa bino ko Nyaci wa Odongo kuna tela do bino ma Nyaci wa my kodo. Hey you're Johnny. Kawekwa bera big. Okelo kuho ko ikoma. Okelo kuho ko ako biyinan ko di bera ping. Luaka metia winyai tuo ping long e wilobokan ametia tikere dake haman ata chwala modbori o reme doe lao itie uno ningo lao ametia winyai tuo ping long e lao districts long ameti lao itie uno kara ningo langi unyoni lao ameti Kampala lao ameti America lao ameti Britain lao ameti Europe tuo ping long amito chwala mod o lava kinoboru jo ametia winyo wa South Africa itie uno ningo ya yoma petwere luak melao lao kobo ni gupe leli chaki ya wotere ento ako ni tima uno ber jolu tutwal program wa manme lao YouTube channel ikirebe karelong and James Alela Juda eno atia me yom yesho chirako atia loka waka itwon yom yecha duong mechel we hapuoto twal luaka me o subscribing oko lao YouTube channel amita puwa tek jotia mede wan o chok tuno chuchok jo tutumia riodong ame o subscribing oko lao YouTube channel amito puwa utotwal gina pire tek like share comment we nyarom tuok ping long tindini abino kobo kopoga tego kopa do kopa pire tek wumacha ana chwali wuka postorati tidi akobo ne obino kong nyamo ngoa meo lao Oyero wonyasha nyen man Dr. Engineer Michael Okune dohate kobone ero do kune ni obedo karanga daho mere obedo nga man tin jamia don ame wano binu nyammo kanen so akwa yine mak amara la ngeri itelingi ti winyo na ya giki pien obinu nyammo kopa don kopa tek enu tego mere so ako ni di ka chunyi ka kanoro ki kenna me iti winye ye di chunyi kewe kwa chak mi yu kong ngoa inge uno ngoa me otimere ikona kamdini awumacha manicha gina no na winyo ni achat gweno moro nuokaro kwalo gwena kwala so icha mendo wurme chato gweno
So ng'ato te biro me wilo gweno eto te biro laro willa me achua kuni tia bonyera mitwurko ento locha tia laro wil joke ni to mede laro wil lo atenen won gweno tia bino ta ng'eyo ni won gweno nene oko te ng'wite weko gweno merra oko so apero ng'wecho oko ba wel gweno ni ole yin un ilaro un wella me mio dano ng'wecho weho gweno merra da ng'wecha so nuatia kobode laro lok tia meo chik jotia noyo kopa chelli jotia lok akemo duong yom ye dang duong so mwaha 2024 o yabere tek jama do tutwalo timere lao ame wan achalo lao miro duokunu poj borota chwech pingo ame otiye lao koboni guok pelelo kide chaki ya wotere eka mogo te koboningo ni adide tushumin bul eno kene te koboni bedi nged bie o mi amor kala mere challe bie magi obedo leblao ame pire tek total kairi i gonyo momot so eno kene te koboni lumo rachel pe chwero wat magi obedo kop melao eno ni lumo rachel pe chwero wat jo kene te koboni o gwala kadi deng wai te pi pege odiang ni matu pia kada jel ento loka metia winyetu penga papat ako manuka me tamania duogu ka karachel i jamma mi abinu ko butinu beru jammi moga lit but ena pir gidang tek mechiel wan obedo wunu kede yera a amea nahane pero dauti mere lao me yero won Nyaci nyen yera ni tio pokere ya dek na jawane ena kopi yera ni putia me pokere ya dek kapapat so enomi akodi gopelele chaki ya wotere ko hakobo koroni locha me obino aragama so arakwa yun lango ametia winye jawane ni winyunu kopani mota ber kai te bedo ping apiri keni kede jo yodi kedi tekere ni aite nyamunu kopi ana binu kobo kantinenen koho una kibua lango dore jo nyura kemongi chato gweno tek ichao kene jo kene ma gweno te bedo kotu dud gwena na hanentia uye yengo tibongo kai ke I wori we gweno ni uko ento ameto poyo lao medi yo chungi jo te chunga tek ichunya chel keken ameto poyo lao ma tek akibua do agere so man pedo bero ka chekulok man kumdu kopo do dano akibua agere African Cup of Nation abedo lira ya kibua umeto poyo lao matek ametia tikere daki haman ate poyo honorable atat imat Cecilia Timogwal akari do beda indo komi pe ento yeleni en tipoda nyako nyige so ameto poyo tutwal omini President Museveni oye dongera kibua imat arako ni indo buti we kede kuj so luak medo hola no atia kone kai parunu man porobero ticha me odongo korio we huno nyahi mat Cecilia wotiek dok tichweno ame odongo yono we huno nyahono wotie we chop dok ticha totere eka 2026 sa World Cup mu hacheleken eka hota duogo tanenu unu kopanyien but amiti wun luak me doholo ename mokunu tamu wune name ngiuno nga atek wuniti winyunu loka joni tuj wune ni yeru wunu nga ame abinu tipiru wano bero kede yera otimera polba
wano bedo kere yero members me parliament anyen yero members me parliament anyen dao timero ko waraber manudang anungu cha wata lohiye loche di nero tieni mo loch pe yot loch tek loch joke tiang macho loch ang macho loche di nero tieni loch pe naha members joda meti parliament jo ngata me romo gam loch pe Mitupoy Ritual Honorable Judith Aliek, Chairman Lao Parliamentary Group Mayini Ye, Dohite Jollo, Lodge Metello, members, me Parliament, me Yai Lao, a carried bedagin tia, mwesha, yin medeka teach, yo leng, yin word ka nyim, a mitupoy that in wa mea Pachman Honorable Okelo Lemba, a me now Bino, a chalo, I love. Adwonko Melao Parliamentary Group. Adwogo iko pete kwaro Melao. Amepera ko bigu Odongo kune ko bedo nga. Mio jo Oyero Odongo kune. Min ode min bai ubedo nga. Wano binu nyamunu ko pitinene. Dano neno tiene. Dano gereber. Ento dano micro control. En pe hachela tie dito toale lao atela pe so ginna me yilo jo ubero ka atela teki atela moro tie ame guiding widano ame nyuti jo yo ame correcting jo lobo so akwa ye uno tela me groups apapat pe kadano timo balora titiri o blocking oko o deleting oko one pe obero robot Lango pe tia chalo robot ame yindi kubukane lobkan ginte lobo lobkan ginte lobo era tinwa Jimmy akena tia bino pe ami ye wakinurudu still miri pur miri goko tinoni miri planning yodi miri planning kuoni miri yille ticha tek komena mete pe otamu ne kado kera kena borre president atinwa melao Wando bedo buru tepo inu chiente ti account o buru e kai tepo itenungo poro ni nyuagi ti uchiek ame pera ko biwu nga me Odongo kune obedo dog ngo ame o mio lao umoho do ngipe wano mitu Odongo kune bintelwa kara chiel kede min bai imad Margaret yera nien pe o chahere tin yera ni o chahere John daun mu langia pol la pol ubiro nyuru mirgi mechung kawi jo wilo ko we ko mi winge ni yera ni en pe o bino bedo kayakina Dr. Engineer Odongo kune karachel kere Dr. Dano Kelo ento ana kobi wuni wunu ngol kopa meti lao konyo wunu kor lao o konyo wunu kor jowa o yabuno wang jowa lao donyi peho me kupete kwaro de pikara lach amitu kobi ni jotia me oloko ento kwacha mena machil amepera wora nyim atia kwayo lao long ni oduogo wuno kara chiel o note wuno kara chiel o we wuno do apoha o we wuno lwen jo holoko ikope lwenyi kare ducho kop mete kwaro o wolo lao aratia kwayo lwa ni oduogo wuno o bedu wuno kara chiel yera me otumma chuchoki yi joti upokera dek na hichawana me chiel wano ti joa me obino yera me rio wano ti kere joa me pe obini yera eka uti kere jo ame kupe yera ni unyo kupe te kwaro da pe uti umetu winyo gine kodi jo no da tiye so lao tia me opoher otikiri joa me yigi yum oti o lelo jono datie otikiri joa me chuny kitia chwer yigi
kech bai pia gwero jono datie eka otikere joame kopida pe kwaogi kuri jono datie ento atia kwayo ni ka yini bedo lao ame yindu bedo lao kup mete kwaro ni miero kwahi miero wangi mieri win miero note wuno so apera wori kopo kene akwayo ni uduogo do kara chiel o note wuno yera nien o chaho rabo jo ame obino nyuru miri mechung mebedo won nyashi anyingi obedo kutu unuti ye jo olang ame obeda witong me baholang one of winyo Dr. Richard Nam man obeda witong me okia mat na obino kato eka Dickens olang nieda obino kato a witong me adiegi eka Patrick Abal mandang nyeo kato twal mebedo won nyashi mana witong me arako ngoda pe manoke ken wano bino winyo Jimmy Oyero manen witong me okada meri pedak manoke ken wano bino winyo Crispus ayena don nyeda opportunity a metu no bedo won nyachi man eno beda witong me palamiek James Ajal witong me ateka long dolo nyeda obedo kato total no tia mito en won nyashi koma chel eka ngato kera nyeo nutia kato total obedo Dr. Engineer Michael Moses Odongo Okune eka ngato kera nyeo obedo kato total obedo Dixon Ogwango Kul maro beda witong me parao chol eka Dr. Dano Kelo witong me guna Maxwell Akora nyeda winyero to almana witong me oyima rukori eka ngato kene ame nyeda onutie duny obedo atuo mara tubu mana witong me otengo rolang kara chiel kere nying okoto gong dako obedo duny tutwal niye na onuti kere miri metello unyume bedo won nyachi so man obedo process ame ochahere chon ame lahon utiu yobere ento ani neno na akadi do beda yera ni onumiero ko te bedo na hidwe me apara chiel ento podo tiene Dr. Engineer Moses Michael Odongo Okune unutia me alanyo kwiri tekika podo koboni jo apar we bichi tehera chiel ke kenna me abolu kwiri peti kitora me ngato ronuto lanyo kiri kwiri so enomi atia koni ubiti komo awunu dong mod ukanyo wuno jo pe karo du ko piko ka chiel kenja ni locha me obino ando agama enna me obino ni momlao ana kwa yuni ugamo do agama unote wuno do Odongo Okune ame Oyero do ko ayera me beru won nyaji me lao ame biro gamo kom dwe me apara rio kadong duong muzee Yosam Odure bi biro do weko kom ento anatia mitu kubilao ni Odongo Okune obedo won nyachi ame Oyera obolo kwi jo chohere jo pong wuni neno wuno ibedo neno wuno social media jo keno warra ineno wuno kitame yera ne opong kere polling stations tebera papat ameka itio chura ibiru nunguni jo ame obolo kwir duj jo ame obolo kwir duj dong unuti jo tutumia cheli mia boro kere piera bit wia boro ameka ipoho apara bit i tehere mia cheli piera bit ibiru nunguni chochok i tehere
100 kede 25 obeda tie I bolu kwiri. So turn up obeda goro. Turn up obeda duong. Itekere ame ogele oho. Obero ka itekere 24. Unyoni uwitongi 24 keken. Ikom uwitongi 100 kede 25 So man mio ngolo kodi yerane tek kapetwere. Kod gire joti amitwot ikod eto kod abedo ka ballo chawa abedo ka ruenyo chiente abedo ka nyayo tubere lebla ko ni gina midango jalo so ara kwa yo laone ujalo no o jawuno kum nyero o morro chingwa o medde wona nyim jo ami o pongo wor yerane Peita me won nyasha dongo yer ni awu puru porge joni da ti yuti ki podi kom ge roma bayin joni da yela me chollo kwano tino gi bayin ento abinu ko biwu ngo mio yela oti ayum yero don Okune abinu ko biwu Pingo mio lao Oyero don Okune jo Ubera duong to twali bolu kwiri. Manen gina pira tek. Kwiru bodloko. But ikire long kadi government kadi yero president. Jo ame pe bolu kwir tuj ye. Kwira me balle da beru tie. Ngata chella me yero da bera tie. Kayi yi pe yom. Chik yi kom me wo record. Chik yi meti mugindoro ke ken nyutu chwiri chunyi. Enta mi tukoni unyuru una kemowa imuolo lao inano tieni mo lao muol lao war lao beru dana joame jalo jami so anakwayo luak kameti lao long chahere tinini anakwayo di lok chunyi pedu ti ginoro pedu ti dok chien pedu ti kitora me lao do ha dok kede chien iberu kede won nyasha rio pedu atimere dok peti kitoro ame lao do ha koni o choher do he bolu kwiru kene idwe me apara chiel monudong uberu kapudo chiete lot ame okoboni anakwayo luak ni o mare wuno mara tiho jami duj joa me peo bini bolu kwir peo nengi wuno ba joa richo donga petwere peo nengi bale duoli ado pelare ento miro ber wuno kara chiel kere jone pien o mi atia koni miro ber wuno kara chiel wuni ngie wuna ber kit kuku ni kitame ochahere kedi lao Michael Odongo kuni ado tino yero meberu won Nyaci ni ene na yeo chaho kelu kuku adung to ale lao ruba dung ochaheri borre ento eno chaheri borre ni wano tio meto tela o tio meto gina ber jo kiretie kai neno ginora me petia yomuyi kadi gamente ineno jo ya worilum ineno jo ya chaho patio kere bien no jo ti uneno ni tela pe locho petia wota ber now wacha tini amane bot Dr. Engineer Michael Okune Oyero doko oberu won Nyaci wan podo ko kwera mere binu bedo kado muzee yosam owe hoti en kanna me onu launti akoboene ningo agengi koro na hidwe ma para chelcha ayera te beru nuda podi lanyo piene man oyeri podda iberu podda ikoro but ana kwayo loa ni onor kuno do chunywa
uduogo do karachiel we kuj woro we lao chak rien dong yin won Nyaci nyen na ma Oyero ticha teka dui dong kere luong Johnny duj luongo don Togo luongo witon duj lo wuno kere duana chel bedu wuno kere tama chel pien pedo ti dok chien lao ul komoko lao ul do aola pejo dutia me yigi yom tore me duogo ping pe obedo gina yot jallo kop metela pe obedo gina yot yi jotia wang yi jotia chwer atia ngeyo ento pe kello kuj yi lao oduogo do ping onote wuno anyim anyim wan pe ongeo digi kitabedo kere onote wuno duogo no karachiel meweg luak cha woro lao pedo ho donyo wuni lwenyoro kene atata weg do kwa mi winge I malo ngo mio luak uye dong wot keru dong Okune ngo mio luak melao tia medo koni karaj do raj wo maripi wando ochwako ana kwayo lao ni akemo duom ento gufu dong na pien yera me obedo inino dwe chiel dwe me adek I 2024 o mio aduonge do power o mio do twero uduogo do utiu wuno kere unoro ching wakare chiel ti jammi ame ara bedo nenno ate nenno te loko tamma pien hanni kuma inna me atieni ano nuwa chwaho muzee yosa modur achalo won dio melao dame to poyo to twal kitame aduongo do Okune opo kire yille won Nyaci muzee yosa modur ami to poye kakano ulo kabejo ikom muzee yosa modur so aname to kwayo luak ni oduogo do chien utiu do karachiel me achiel Odongo Okune tikere daho mere tie ogwero kodi qualities ame onu tia kobone won Nyaci me lao miero bed kere Odongo Okune tia me ogwero boxes do it. Now jokene tia kobone Odongo Okune potidi kabere won Nyaci probero me otino kabere won Nyaci probero me otino awuya tin noro tikani na ni kabere won Nyaci wo ko ni kabere won Nyaci tin I know Dr. Dan Okelo winyu ni lokere campaign eto wana tikero wisongo go belao kan ado mo hagi ngado ado lo okwa kodo hoka pension given ko ado do ho witong me workshop nenda ngan winta kwali ko ni ko Nyaci mere mo ro al winta workshop ko zuri workshop what can buy workshop abinu me yongeyo mwaho Odongo Okune exactly tie ko adi jo neno Odongo Okune ba obedo ngatora titidi en kom wai neno tieni mo kom damio jo buono wa yinen kong liye na metieni nen kong dikta liye ekaite neno kong kwai kai poro kwai
kede liej ngadi lo wotere ento kwaje na tiedi ka oneno liej kubuka ni man lunch chemo tuno ko ento liej ta diti ka oneno kwaj kubu ni tina to tengwen so dita kompe obedo ginoro ingaru peiporo kede liej ingaru peiporo kede jobi ingaru dita kome peiporo kede riu ento Johnny doj bori ngaro uberu king of the jungle kitame okobo kede adita me lei doj luora ento nen kome titidi so pay me como don kude duok woro ni kome chen we kwa chaki daho mere mino to don kune uloni Margaret to don amelem lao te lungu ni uberu min bai so imatien peda uberu ngata goro uberu dada mi okwano tike the bachelors of arts tike the degree mani social sciences ame okwano dai Roma malo Makere University tike the masters in business administration so pe obedo ngata titidi Margaret onywale nino dwe achiel dwe me adek 1968 pegni okajo owinyo nino dwe ame akobono nino dwe achiel dwe me adek nino dwe achiel dwe me adek ame Oyero kede won Nyaci nyen aduongere Dr. Engineer Michael Odongo so we joda will ko pero no atiap angeyo ni nino cha jo kwa chako were kong happy birthday min baya ya Margaret eto wijo will ko eto nino dwe achiel dwe ma dek ame okero me yero won Nyaci do bedo nino menywale imatwa duong Margaret Odongo min bai ami to kodi wano poyo to twal wano tikere mara kobi now en Margaret onywalere kong yai kwene onywalero bedo nga pina mando bedo torwa melao ame wan log miru nge nga meno bedo so onywala Margaret Odongo papere uluone John Oboho karachiel kede totere uluone Keti Oboho Johnny duj me bar tiyo Yam district pijo apengio Margaret obedo akio ajo itehere me palamiek so atin wahen no Margaret obedo akwar jo karwok berane Margaret obedo akwar jo arak uchola yam Naha won Nyaci nyen wiyo no temo wilo ko ke winyo no kong so Margaret obera kwar jo arak kuchola yam obera kwar jo arak uumulao manu Margaret no amita loka no nok tutwale ko Margaret ento loka duongere aberi kom won Nyaci nyen so Odongo ni obero karanga Odongo unywala wene ajoti akoni tidi nipo tidi petwero beru won Nyaci mere laon so amepera kobibu kayini tamatama Odongo tikere mwahadi ineno ni anyway we hakony kori Odongo obino nywalo ineno dwe bichiel medwe me adek 1965
Eni chawa ni anatia kopi Odongo Okune nutikere mwaha piera bit we are bongwen Odongo kai mwaha chel mebedo muzee me mwaha piera bichel nono. So kayiro no politi tamone Odongo Okune obedo ngatorati tidi pe did ya tute gwen na unity na no. So kar ginna me unutia wango yijo kene tutwale no. Ni amana tina tidi Odongo Okune onywalo inino dua bichel due mea deg in 1965. Ena kopi tikere mwaha piera bit we are bongwen. So po biro ngatorati tidi dango nywalo idahatala duong Lira Referral Hospital. Papere Joseph William Okune Kalu ni Okune onweng joromo ngeyo yoriyot matek. So nywalo idahatala duong melira. Idahatala duong melira ne abit lohiyechen. Pangyo ka ngatoro woro idahatala duong melira chuchoke. Dahatala duong melira odohodog dahatala ber romereti ameda ame luak belao ata mekadi du peo romo poyo wuno Dr. Chengu Chiero peginorge ken ento poyo wuno metingu Roma Lira Referral Hospital malo jami ducha mite tidu abini dahatal awuri ya chuchoki ya tebeda yum ata nyeyo ngomio Dr. Cheng litila apetwere. So ameto poyo Dr. Chengu Chiero pe teacher teka meno tiu metingu dahatal lo romere malo kana me onywala witong wa yeno kana me onywalo won Nyaci wa yeno man mirumiwa yomayi. So mano bedo lao kukome. So papere papa won Nyaci ana kobi nye uluni Joseph William Okune onweng. Okune onweng ya tehere mea okaro mono. Eno bedo woto nweng yaya totere bedo daho mea pacho kwero ngecho kwera yira. So man mi wa ngoni Dr. Engineer obero kobati lai kukome eka mirda mi wingeni en chiho nweng ichaya toru kune riho bedo tino pelicita uno yayo yimangila achunwe ichaya riho bedo wota yine ame chwanyo bedo wota piene ena piene nien rechwanyo bedo woto pug ineno kitame history woro kede mom onywal latino pelecita re unu oluone adoha gwa kwachien regyayo yima ngila kara chiel kede daho mere achiu ame onu yayi adigi ineno wuro kitame history woro kede. So Johnny dujo biro jo wa melao. So totere unu bedo Helena Chieng nyaho dora atochon meo tengoro kara chiel kede chege arao chabet reho bedo nyaho wula char me uchuhuru gora dang ero nuo bedo okeo me ugora tarere o minere inna me onu luone road arum Ibrahim kakoba man wi jotwero poyo yoriyon eka tora rao chabed enna me rik onu luone akula luori ena kula luori cha aminere na me riho bedo akelo abaha kai poyo wuno enno anyira me okarwo wibi achel achu dora atochon papere
in America luone opio wet. Ha? Opio wet ubedu keo me pala miek. Kara chiel kere chiege akecha chiteri jo amengeo. Akecha chiteri unubedo nya jo molatar o diakol obera keo me okada miri. Eno pio wet chane papere utimma ngole nien chwany oberu wota muze achira kajo amepoyo eno. Now moa meo mio lao Oyero Okune obedo won Nyaci ariek amepodong loa Uganda kwanere kono kwanere tidi amane Okune ero kwano boye primary we got kano tieno lum 1971 naha 78 unuti primary iboye kano ba yunge ente binu yata wot kwan isa Samuel Becker manti gulu mani 1979 na 82 pe manu kaken woro kwano da St. Peter's College Mantororo 1983 na 85 eka yunge yai kano manu level ere nda enutia kwano kuno so yunge teka rokoi Makere University te wo kwano Bachelors of Science in Civil Engineering mani 1986 na 89 pe manu kaken eno kwano na UK kana meno timo Master of Science mere engineering ereno so yunge teda duogo chien te kwano PhD mere civil engineering te kwano 2009 mani Makere University so man mi Okune beru won Nyaci ariek kado polo aloa Uganda loro. Now, imalo tela Okune kono. Kewa kubi utela mere kita me obedo kere. Itela ikup mete kwaro. Bien won Nyaci Okone miero kong no beda witong nunko beda tela pi mwaki moro. So Okune na metieno obedo won Nyaci ite kwaro melao mani 2017 na 2023 ikara me kuku tia tek wakcha ame wano bedi won Nyaci riariocha so 2017 na 2023 Okune nutia me obedo won Nyaci yetu yunge te bino tore oko te weko tela mere te duogu ping mani 2023 eka eno beda witong me okaro mono chahere mwaha 2010 na 2024 amani inadongo tayere kede medoko won Nyaci ni pe manu haken Okune obeda witi melao chahere 2010 na 2016 pedang manu haken aduongi obino bedo won kom mechohera lawa dit ame oluoni lao conference ame obida dit i 2012 Okune ena no bedo won komere eka uti chapapat igamente melobo Uganda Okune obedo engineer mepida ina ochahi 1989 na 2009 nen ko luoki mwokino pedang manu ken obedo engineer melao aloro chahere 1991 na 1992 eka Okune Dr. bedo executive director me Uganda Road Fund aduonga me lolim lung adu wira Uganda amaho kopeyo miero ko nudo Okune kercheye akade do bedda yo apajgi kwene giendo ngutia pura manene ento diti chahere mwaha 2009 ena yobedo executive director
amelo kopi kum Uganda Road Funds. Po obedo dana titidi. Pe mano kiken Odongo Okune obedo commissioner me pida. Aduonga me lodo kope yoe long. Chahere 2021 na ha manene. Ene na lo kope yoe Uganda. Pe mano kiken eno obedo aduong kom o engineer unyoni won koma engineers dut i Uganda ni Odongo Okune awuniti neno ni titidi ni ena ye obedo aduong kom amelo engineers do lung ameti Uganda eka perang mano keken aduongi ena ye obedo won kom pite kwaro me Uganda unyoni utiu achala aduong kom pite kwaro melobo Uganda loro chahere 2015 na hanahe 2018 eka Odongo Okune wuni nenono dang doho bedo aduong kom melira Uganda Technical College ochaho bedo won kom i 2005 na 2007 eka itunu kiri chawa do anatia kopi Odongo Okune ena ye obedo angol pen unyoni akwed rieho aduong ado loa i Makerere University kwena me otino wadu rieho longo chwale yero so kewe kwa mi winge achievements Odongo Okune ikopete kwaro utimo kongo umiyo do jotia amaro kiti me achiel Odongo Okune ena ye obino telo chohera dit amelao yobo eka lao te katu kede yuba medongo lao ameo luone lao development agenda pimano kiken Odongo Okune orieo lao ameti wilowo ni long pe chwako lao development agenda perang mano kiken ene na metieno Odongo Okune ochwa horopo pen chik mete kwaro alao ame okelo pen chik ame jotia luonguni chik me 2016 akare da bedawo macha yo yuchi hoko ni lao miru tiya bo chik oro do kiken so pe ngio kwena me chakuni ye perang mano kiken Odongo Okune uchunga tek udaro ekate loyo adot ikome ikota donga papate no bedo lira kota medo gonyo pen chik eno chung te daro pe chung ite kwaro melao pedang mano kiken Odongo Okune uchaho education fund karachiel kiri program mepitu yen iyi tehere me okaro mwana kon long Odongo Okune uchaho program mepitu yen manen gimna me uyomo ye joto twal ame Odongo Okune notiatim pedang mano kiken Odongo Okune uchaho program me scholarship kwa nono karachiel kiri pitu yen itekwaro melao man gina chiela be amito ni lwa keruang we man miromede program me scholarship kwa nono otino tikere peho ame riek etu kiremecho lo kwan pe karachiel kere pitu yen lao long maro beru program mora mita na maro tutwal pedang mano eken Odongo Okune orieo Odongo Okune ena metieno orieo tin kwan pichwako pimaro karachiel kiri woro te kwaro melao eno miu bulli mare tutwal so man jammi ame Odongo Okune otimo ame omio jotia kobuni pe we wandu wot kiro Odongo Okune donga mano pedang mano keken Odongo Okune ena metieno okonyo atehere mogo kiri lim aduno mechohoro te dongi ame ana kwayo ni adu eno beru won Nyaci ne
miero kodi program modu meda Odongo kune oyabo sako pe hotela papat mete kwaro ameti lao so kapero tuno borri ameto koni ne tuno borwon Nyaci kodi ginnu miero tuni tegere kai tegere wo peti anwongo nenni wun I chwalo wunu duono awango maro tuno borwon Nyaci anyenne kado endong binu chibi kama tira peda manoge ken Odongo kune na metieno oyaro ngej bolwa kun tiu kere radio tiu kere gajeti apapat tiu kere chim en na metieno obero lalo ngej ikom tekwaro karachel kere don melao en no mio jotia amaro total peda manoge ken Odongo kune uloha tek total petwera mon tuero tino tuera bulu tuero gor karachel kere joa me oti medo kere joa me onwalo so man ko de jamma me wano mete miro medde ite kwari ya kina pacho wane na yo nero wunu ko di joane abera petwere akadu bede gamente da ti ko di joane ento ka kubere kede tela me tekwaro atia tamone ogoro binu nenno aloha ni utunu bodge pedang manoga ken Odongo kuno chwaho program agamente polere wok pelueng atek ikom chan kun wao tam motedero ichwako tam unyoniti chagamente pe manoga ken Odongo kune na metieno en okubu wat iya kina lao karachel kire roko chiele ameti urumu wa pe ber amelao tikere man twermi wa beru kire poch peda manoke ken Odongo kune okubu ekate noto chinge karachel kiro tela ameti wibie otela medini karachel kire otela metedero duchu kun pe poho ngatoro pe don lobo karachel kere gwoko te kwaro alang magini ubiru jammi mogo ameo mio luak nyoni lao uneno berere eno mio joti achwako kata ngata nwa achwako Odongo kune pe now neno Odongo kune aborere tiedo ningo o mio luak otama ni miero bollo Odongo kune queer kai neno polling stations ameo bedo aparcha Odongo kune olanyo I polling stations dut neno Odongo kune aboro mio joti achwake tieningo mia chiel enti neno metingu malo lao enti neno menotto lao karachiel peda manno keken enti kide neno ni manno lao miero duok te bero kide chunya chiel o te bero jo ame chuny Ethiopia mot dag jo ame Odongo malo ame roko kene twero gombo roko kene twero maro eka te dok puto kit kodi kucha me lao tikere Odongo kune ti neno ni lao miero beda pora ber ame rien ame opong ngeyu ping achalo eno bedo ngato kwano I level amalo so magi bedo nena bor ame aditi tikere ame atia tamoni kauno luak me lao twero noto shingi ote wopuno kongdo yu aduongi pienen komineno nomo gin awumacho katukere kopni pe dano miero riye na haito obino yero ngato kene do eno Odongo kune mano da tuni ye en miero kobiwa emito tela na hawene ebedi loj pimo haro mene awene awanda ho yero kere won Nyaci kene pien wunna wuma hikobo ni miero bed yero won Nyaci yera ba wibie pedano tuni kom
te dog lokko constitution ko koni ibolo unu kwira bon constitution anyway en kudi jammi nenu do kuna borwa ko yore ango ame ena tunu kere ikum nenu mereni gumma ber do kuno ko ni amane ni yora mene tunu kedi nenu mera boro me achiel ene bino Becco wuni nenu hunu gweno ka bolo toin beho tino katie so leblao ameo odo kuno tiu kedere okoni e bino Becco e kaete dongo karachiel kede gwoko te kwaro alao me wek te kwaro lao chunga tek achalo got menger nyo achalo got me ibuye kan natieno lum tiu chung yecha nie bino neno ni te kwaro me lao o chunga tek I king pi dongo me lobo karachiel kede dongo lao kede jo mere long chihero dongo kune borro melao du tieni amane hata mi wiyuno do manna ber chihero me odon kune tia chihere kere karom lok tammi ko ichawane me we hodugo wunu unote wunu karachiel chihero don kune bod luak belao long tini amane me achiel okoboni ene binu duogu kuogo karachiel kere woro irionget kere tera mete kwaro iruom duchu kun e binu meyo te kwaro rieny chihero don kune mena marioti ni amane okoni e binu keto ching luak itela mete kwaro iruom duchu kun tunu nahi kweyo chuny luak kweyo chuny jo ye wudi apapat pien ye jo tu pohere ento koni e binu keto tela ching luak apapat naha owitongi ame potpe jo uma ya pe bolo kwincha yer en la tekeke iketela da chingi we chuny luak kwe we yi wudi kwe eka me adek odon kuno koboni e binu gwoko kere tingu malo ti mete kwaro lao we bet amenoro luak karachiel kere don kwagi mata nyuteni aloha nyiro chak neni te kwaro melao ubiru unu luen pi mwaka pol mea ngwen chihero don kune bori na meiti winya ukuni e bino getro e bino getro e kado hete gwoko jami mete kwaro ajalo bala kakarororo ping ka wudi meke wudi megwoko jami apapat wudi metuho wudi mekwan karachiel kere eno chiele apapat bed mere tiudong malo karachiel kere bed megwoko te kwaro alao ameroka papat twero bineno odo kune okobo ni e binu rabbo pimiel mete kwaro lao e binu duogu wer mete kwaro lao e binu duogu dodo cheki china bolo kuj tuho mogo chweyo choro kere jami okene apapat me bed me nyayo ngej karachiel kere yumoro yiluak me lao pien lao ti kere talents a besho matek atia me to poyo anyira mogo ame wuni beru winyu wunu poems ame gino chao kobo ame gudu chuny lao ame to poyo jono matek kare bino ate kwano nyinwo ngo ame ti timo wunu
teach kede poem, teach kede charo look, teach chichina, udodo, meting umalo, tekwaro melao, uberu kinora bera petwere, akwaye ni jo, mizo chak choyo, buhe, ngwami utimere laone, choko machoa ping beri buk, chaheri kuku luenyo beri lao, kita jo note kede, yera, mena machil, me yero, won Nyaci miero duj donyi book record chihero don kune mena mabiro borri bolwak melao okoboni e binu gwoko kakana me rumo wa e binu gwoko wat ameti yakina mon kede cho e binu gwoko wat yakina jo agor e binu gwoko wat yakina jo me don tego eka e binu nenno dang ni mano jo tiame tero wadgi a Roma Odongo kuno kone e binu kubere kere gamente e malo karachiel kere ni ping pidongo lobo kere dongo lao kakanen jo binu bero kok totale kom Mzee Yosam ni adwongi tiyu kede gamente adwongi tiyu kede Museveni don kakano ni moro kai no kare won Nyaci nyen Odongo kune ko bilao kirango yini tich kede gamente kede ngomio jo kene koboni adwong mete kwaro pemiro tiyi gamente so manu yini gony lwa ye ikoboni ibinu kubere kere gamente imalo kero tederi ping meneno ni dongo lobu tunu bolwa now chihero Odongo kune namma bongwen okoboni ebinu rie yo langi ametie ngepi langi ametie loba oho ebinu rie yo lao ikaberu long mejo dushu tiya tek pidongo pacho un jo ameti winya lao ameti loba nenu uno pacho mi kope pacho remi chunyu ti unu ginoro pacho pien un jo ameti loba une na me dong unu pacho un itia me chingu dia lojo ameti pacho chencha neni teru unu don lobo pacho neni kuberu unu joy pacho neni woru unu pacho man ginna me Odongo kure tia chihere yen eka me apar dang me giki me chihere mere Odongo kuno kobni ebino makwata be kere roku chiele pi kubere pi dongo lao karachiel kere donga lobo magini en jamma mo Odongo kune ngomio lwak melao tamani pe we kwando bolla duongi kwir we kwando wot kede so ana bino gikulokane kuna wehu kede lokere en Odongo kune mia giki don kwacha tini amane ana kwa yulao akwa yuwa kwa unote wuno gonchunyi angio joti kire wangi cha duong ginara kwanone enokene Mzee Yosam karachiel kire timere utiyo dao kop katieni yina loj achiel pei iromotik katite koni yini tie kujami duj yin keni yini tiyo kakana me gihiye itaweke ngato rodok bino kubu Odongo kune no bino ni pe tie ko pehe lao long ena ti kachenga nino mero romo do hate weke ngato kene ento mando mirbera chaki keda giki metubere lao en metieni obero gini tubere chakera ndaha kwenna me lao bin pohere reporter me wano beru winyo koboni lao en metieni peu chahere dong tin
apa lira o tuke nyukwene ni wan winyo ni lao chahere kono kani Abisinia wan pol wada pek nyukwena tiye ento te biru wot gini momot jo woro jo beru kanorni tubere me omego ni o chahere chon jo tubere a jodo ya wor jo tubere kodi tubera me jo pe ye gonyen lao beru kodi lwenyi chahere chon eto lweny me omego gire beru tie lweny me omego beru tie ento wat pechale diere ana kwayu ni wan rok me lao wano tiwu na chalo mego wano beru uno wara chel utubere uno ote gony utubere uno te matu uno put utubere uno ote kayo chuk eka jote wara nyim doara kwayo uno doe me itogo kara chel kero tela meti lao pei ri uno note uno luon uno jo kara chel tunu uno bot jo sam tunu uno bot otela keneno aduong o mara tugu kara chel kere apunya duong Lori Lawrence un jo ariek un otela tek ajal abal kara chel kere un otela keneno dila Benson akwayu nu chawa beru uno kara chel noru uno tam kele uno kuji lao dugu uno kuji lao piena manne kada hichaho uno tela doki tit ibinu winyu uno ikalie loro chamo ni atok chiem moro nuti atoko chiem lonor tekoni toka ringa titiri pay mi wa makiba so ana kwa yuun Johnny ohno ni pay mi wang lao mahu duogunu chen kwa chaed no duogunu chen mi chunyu gony ginna metoro gonyo chun Johnny ana kwa yu doctor engineer ni kot ame korongolo kedo tao kedo puoda duongo yin ikwany puodi kom jone oko jona uma se korlo gino kwany puodi kom gi oko achalo yora chel mekelu kuchilao me weke gi dogola meduogo ping me weke gi dogola menen no beri wun lawyers a wuma chiti wuni court akwa yuudang ni o tawan we keruno ikope koti wun dushi bero lao kwanyu wunu kope o tawan e oko weki wunu lao dogola me wora nyim kisha binu at a cost so mi wunu cost ni dang bed boru wunang ye sharing wunu wek wuno kope chol kope otanga duong eka kwa yuni koto kena poti bod gamente kodi koto kena cha wodadi withdrawing wunuko wuri kwa yunu kota yoko mewe jo note duog wunu chen ber wunu kara chel but wun itie wunu kere groups adongo ber wunu ping luo wunu tichuba note wunu kanyu wunu itela moro ke ken nyobolo kuiro ke ken joloye eka gino kene mando wanu binu nungu kare kono binu lohiye kodi chiha ngoa me lao binu tikiri te kwaro gi Pien pio twero tishuru nona bo constitution. Pio twero tishuru nona bo chik. Pio twero beruna bo rules abo ginora guiding lao. Kao timu no kitimo. Grupo do ha pelli kare moro.
kudi tima chiel do hatimere group do habina hijacking dok kudi telan so beru kere chik ame gamente to war ame wan rock me lao to war peu ko bi ngwe hunu kom nona bon chik bagala kan yana umache wuni ko ni bolo wuno chi hoko petty constitution ora me atikere constitution me tekwaro lao constitutions me lao cultural foundation jobolo eta manna do wuno kara chelle miro dom unoro wuno uti wuno kere hotela ni orieko de o mara tubu jono riek uti kedgi okwanyi wuno constitutions chigeno ducho besho wano bedo kukwano chiga metie tia besha petwere eto no mara chel uti unu kere and James alela chuda kirame kare long kari company wao yi kadu chweru chunyi ara koni mi comments mano bedo tamma mera kwao ni akwa ka bagdoga borok melao roka luaka uti munu kisha uduogo wurunu kara chel ami tupu yu to twal pi wunni chung pi wunni bedu kerete winyunu lokane na ya giki and James alela chuda apo yu to twal wak bela akodi jin kamalo ba mi ugum and James alela chuda edno apo yu to twal pi subscribing elao YouTube channel oba mi ugum iya yom ni gummi ko rikoma mi wane na me adonyo kiri kwiru tawo nyashenyen peumere yot ela hantu makana tuli yeni mwaka pol ana agore katame kwa kokere one protein wenyi kot peo kana tek jo tubena tek jo wana tek dan ate harpo here omego kerumbe pelo ho karachel biko pete kwaro nuwa amit tuti tugoro kanaler yuwe hon mandung angich dicha trek kame wandir daye chawan ya chalbalawan kiri hukar chel dushu chawan mandu chunjwa melao weglao chat new chapter ikobikom tekwarogi amen tun bocha woti ene tuwe imungere ada yidingiuni Gindu mi uti na yiri konker melao pero tuwe atuwe lao tenen na dokirio yina wertuwe bodu mindi boda mindi bodanu ni bod papi bodoti mekuj beri lao loka polbe amer boy electoral commission tek tuan pitch chaginu tiu apo yo council no witong wichunga tek men not to witong duch karachel betu na hatin apo yo nge bei togo kadingin berbani utagere yen dich kaliet dang jo tagere eta poi togo ha piticha tek nginu tiu Nyauru kara po odome dini kedi wibiewa piti chatek kagini tiyo ema de chunywa wa tunukan we have been will kedi government wa Uganda tete la gong president Oyero Museveni pinena ni kuchu beruti ao mi wanao pero ping odem pero que kuch Oyero Nyaci wa abo wanyuremo
kuoga metatek matek. Aburu dali ambaro tela de, achimu peye ambaro tela de, kakonyo kola. Alego pingru ambaro tela de, ako pingru ambaro tela de, kakonyo kola. Tesho tia bon pero. Imori moka uchungo kweche moro anywaro tesho pe. Nyoe wori buganda inu gana tia bon weko. Kabaka uchungo ngata chimu toko gana pe. Wona katoro inu toro tia lela lela. Uyo nyimbatie toro gombore inu toro pe. Yogi bunyori inu nyoro tia bon pero. Mukama tia terata ina raj pe. Oria choli inu choli tia tawata. Wona chana tie. Oinente kwarogi roka popan na Uganda long tia bon pero. Oyero telagi otelo twin churu. Tuan peda onina nina ba. Pompeda onina nina ba. Peda onina nina ba. Pero ba chale wa don ne melawa. Karo romilangi meyero wonya chenye. Doctor engineer Moses my God. Arangada katete katwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my God. Arangada kabebe katwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my God. Arangada kakwiri katwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my God. Arangada kakiti katwero bedo wonya chala. Doctor engineer Moses my God. Langi bedo liali ai pero wa bebe konyo wa ba. Rono nenuna tela twelo konyo wala. Bedo coca pero wa bebe konyo wa ba. Rono nenuna tela twelo chungi wala. Bedo nina pero wa bebe konyo wa ba. Rono nenuna tela para pingo da. Bedo jema kwa chon bebe konyo wa ba. Rono nenuna tela para pingo da. Tela wa bino ko Nyaci wa Odongo na tela bino ma Nyaci wa Michael Odongo. Tela wa bino ko Nyaci wa Odongo na tela bino ma Nyaci wa Michael Odongo. Vi rocho te kwarala Odongo. Vi rocho te kwarala Odongo. Michael Odongo. Vi kelo kuchila Odongo. Vi kelo gaulo bela Odongo. Michael Odongo. Vi notola okara jelo Odongo. Tolang okara chela jowa Michael Odongo. Vi rocho wati kilangu jowa Odongo. Vi rocho wari kilangu jowa Michael Odongo. Vi dogo chun langu jowa Odongo. Vi dogo gena langu jowa Michael Odongo. Vi dogo ro langu jowa Odongo. Vi dogo wari kum langu jowa Michael Odongo. Vi kello mare kum langu jowa Odongo. Vi dogo gene kum langu jowa Michael Odongo. Odongo. Bidugu langari rukuni lango. Michael Odongo. Bidugu langari rukuni lango. Odongo. Awe tongwa. Michael Odongo. Awon Nyaci wa. Odongo. Awon Nyaci wa. Michael Odongo. Chaitie. Adonila wacheko lango. Angaletie. Adonila wacheko lango. Ayetie. Adonila wacheko lango. Abuana tie. Adonila wacheko lango. Abuana tie. Adonila wacheko lango. Anywa tie. Adonila wacheko lango. Adage tie. Adonila wacheko lango. Amudi tie. Adonila wacheko lango. Apala tie. Adonila wacheko lango. Dia konyo wito ati permetwo kede dio. Pola pola. Engineer Moses Michael Odongo. Ya konyo chukule kediti no kwani yora pola pola. Odongo aterawa. Konye tino wa otero kwan kede ngongo ti. Engineer Moses Michael Odongo. Ya miyo charu eltami kireme dongo ti yumagendo. Odongo aterawa. Kupujwari upokere kede wargi pipe ya papa. Engineer Moses Michael Odongo. Chungi jwati kumuchalo woro chungi langi togole.
papa duong muje yo chamo tori bito twal. Injinia Moses mai koro dong kune. Kera papa duong muje yo chamo tori bito twal. Odong kune aterawa. Wan joki de. Odong kune twero telola. Kere jo tuto. Odong kune twero belu wan nyaci. Joki di. Odong kune twero telola. Naha jo purto. Odong kune twero belu wan nyaci. Penjo abe. Odong kune twero telola. Kere jo moita. Odong kune twero belu wan nyaci. Penla omiro. Odong kune twero telola. Kere bala. Odong kune twero belu wan nyaci. Langi webe do liali. Ay pego wa bebe al coño wa ba. Romo nenu